Murakaze hagati ya itariki 24 na 28 z'uku kwezi twakoze operations nyinshi hagati y'ahantu hitwa Iwase na Makimbao na hitwa Mwenda na Iwase. Ni kuvuga ni hagati muri Cabo Delgado aho ingabo zacu zifite ibirindiro. Itariki 24 twishe bane hitwa Iwase, dufata RPG, medium machine gun, submachine guns n'imiti. Turongera nanone kuri uwo munsi twica babiri muri ambush hagati ya Mbao n'ahitwa Iwase. Nanone dufata imbunda za SMG, pistol, magazines na computer laptop n'izindi documents ziri mu Giswahili. So itariki 26 nanone twica inyeshyamba eshanu, tubavanaho nanone SMG 8, RPGs 2 na pistol. Itariki 28 ari ejo nanone bagabye ibitero mu birindiro byacu ahitwa Iwase, ariko twabashubijeyo rwose, twarabarashe twicamo umwe, ariko tujyanye casualties ahitwa Iwase. Nanone tugwa muri ambush yabo, ariko turabarasa twicamo babiri. Ibyo bice byose navuze ubu biri mu maboko yacu. Ni ukuvuga ngo turacyakomeza muri operations ahandi, ariko ahitwa Iwase, ahitwa Afuji ubu hari mu maboko yacu. So turimo cooperating tugana mu bindi bice bitarafatwa, ariko aho twageze hose hari mu maboko yacu. Tumaze kuhafata. Umwanzi agerageza kugaruka ariko biramunanira. Nkuko nabivuze numwe gusa. Mu Rwanda nanone ku nkuru y'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima wabaye ku munsi w'ejo. Mu Rwanda ho leta iravuga ko ifite umugambi wo kurandura izo ndwara. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri mu Rwanda Asumta Kaboyi nibyo atubwira. Kuri iyi tariki isi izirikana ku ndwara z'umwijima, u Rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye. Dr Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwira Ijwi ry'Amerika ko COVID-19 yageze mu Rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo. COVID nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose, mu mikorere yose, ariko tubona mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane. Habayeho kwitegura hakiri kare. Ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose, ku buryo usanga bwegereye abaturage. Umuturage akeneye kwivuza ajya kuri centre de santé imwegereye. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho. Uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka wa 2016 ariko u Rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite. Serumondo akumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi ndwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze. Kugeza ubu RBC isobanura ko abaturage bagera kuri 5 aribo bamaze gupimwa, ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite C izaba yaranduwe kugeza mu mwaka wa 2023. Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho, iravurwa kira, nta rukingo ifite n'ibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi 3 agakira rwose burundu igashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiraho ingamba zo kwirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi tubara rimwe kugeza kuri 2% by'ubwandu. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95% abakira. Usanga rero wenda abadakira ari icyiciro gito cyabo, wenda 5%. Usanga yaratangiye kwivuza atinze, yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima, azanye se nka kanseri, ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure.
uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka w'ibihumbi 2023 hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite B. Serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira, ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002. uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri 95%. usibye urukingo, iyi ndwara ya hepatite B abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose. Mbere y'uko ubuvuzi bugera mu gihugu, abari barwaye iyi ndwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona ubushobozi bwo kwivuza. Kanwa Kariste ni umwe mu barwaye hepatite C. Namenye ko ndwaye hepatite muri 2013. Byari ibintu bitoroshye na gatoya. Umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi, akayatanga mu gihe cy'umwaka, kandi noneho yarangiza hagakira 40% by'abayinyoye, abandi 60 ntibashobore gukira. Njyewe narubayemo, birumvikana ayo mafaranga si amafaranga yoroshye. Byabaye ngombwa ko umuntu agenda agurisha utuntu afite, ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore kugura iyo miti. Ariko nanjye ntabwo yangishije. Byabaye ngombwa ko nywa indi yari ije, twayiguragayo miliyoni n'ibihumbi 200. Ariko nayo imaze kuza, nubwo yo yari ihendutse, ariko kuyibona nayo byaragoranaga, kubera ko hashyizweho amabwiriza y'uko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga 4 bari bashyizweho mu gihugu. Nakijijwe n'iya kabiri. Ubwo Karangwa yabashaga kwigurira imiti, mugenzi we Mukamuhire Pauline we yamenye ko yanduye hepatite C, ariko kugura imiti bikamunanira kugeza ubwo leta imugobotse. Nayimenye na 13 baje umutare wanjye, noneho rero arapfa, ariko yarapfuye na kanseri. Kwa muganga bahise bampima nini, bananjye basanga ndayifite. Ndaza rero nibera aho ngaho n'ibyo bibazo, ababishoboye 960 bakajya bayatanga. Bya birananiye, nananiwe kuyigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi. Ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine leta yampaye imiti, ndakira. Ni ukuri narakize, n'ubu mba ndaho rwose, ndakomeye, ndabasha gukorera umuryango wanjye, uretse ko ejo bundi nakoze agisida nyine. Dr Serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe, ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Dr Serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye, ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka, kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka 10 kugeza kuri 20 atarabona ibimenyetso. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti hepatite ntiyategereza. Uyu munsi wizihijwe hifashishwa itangazamakuru, kuko muri iki gihe cyo guhangana na COVID-19 abantu batemerewe guhura ari benshi. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Amakuru tuyasoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bitwaje intwaro ku munsi w'ejo bateze igico ku modoka y'abagenzi mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo, bica abantu babiri, umusivile n'umusirikare wa leta wari umugenzi muri iyo modoka. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Imodoka yari ishiramwe rya Okapier Shadai yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira. Yageze ahitwa muri Rushima hagati ya Bwegera na Kitemesho, igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda, bica abantu babiri, batwara n'umushoferi w'iyo modokari mu ishyamba, nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nije imbere Richard. Mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri route nationale numero 5 iva i Bukavu ikajya Uvira. Hari imodoka yari ivuye i Bukavu ihura n'ababandi, barayitega barayirasa, hapfa umusirikare umwe n'umusivili umwe, abandi bantu barabatwara mu gihuru.
iyo niyo situation twaronse uno munsi, ni hagati ya village yo kugwegera no mu Nyamugari, donc hagati ya groupema zibiri, groupema ya Kakamba na groupema ya Rubirizi. Aya makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya PVOV rikorera mu kibaya cya Rusizi bwana Jimmy Katurubo, aho uvuga yuko nyuma y'aho abagizi ba nabi biciye umusivili umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi yo muri groupema Remera hitwa Kahanda. Umwami wo mu kibaya cya Rusizi nije imbere Richard ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe. Sibwo bwa mbere bahanyaze, na nicyo gituma bahashize iyo position y'abasoda, kuko n'ahantu izo groupe arme zikunda kunyaga imodoka zivuye swate Uvira swate Bukavu. Antuka sibo bwa mbere, ukwezi ntigushira bagatwaye inka z'abantu, badatwaye ibindi bitungwa, bagasaba amafaranga kugira ngo babone gusubiza izo nka cyangwa ayo matungo. N'abantu baza batwagwa mu gihuru. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Kapiteni Dieudonné Kasereka, mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya Premier Sergeant warimo umudokari adafite imbunda, ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga. Kapiteni Dieudonné Kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana. Mwomenya yuko bamwe mu baturage barimo abadepite bicara basaba leta ya Kongo kongera umutekano mu kibaya cya Rusizi, ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi butegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'iy'abakongomani. Abarebera iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava Bukavu bagenda cyangwa se baja plane hariya, bagashika bakabambura ibintu byose. Ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi. Bagasanga abantu bari mu mirima bakabaleva. Aho ngaho nibyo Uvira niho hatunze akarere kacu. Bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi ry'Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwari muyakurikiye, nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije kuyategura.